turabasuje kandi tubahaye ikaze. Iyo witegereje kenshi henshi usanga abantu bibaza ngo ese gukora imibonano mpuzabitsina ni ngombwa, ese bifite inyungu, mbese umuntu abiritse yaba iki cyangwa yahomba iki? Niyo mpamvu rero uyu munsi twabateguriye ikigeranyo kigaruka ku kamaro n'ibyiza bigera kuri 15 byose byo gutera akabariro. Nitwa na Christine Hirushwa Bayikazi. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga abo mu Bwongereza bwerekanye ko imibonano mpuzabitsina igira ingaruka nziza cyane ku buzima bwa muntu. Gusa ngo ibi bigira ingaruka nziza ku mubiri igihe babikora babishaka kandi babyumvikanyeho, ndetse ngo bakabikorera ahantu heza ku buryo bombi nawe uri bwumve abangamiwe. Abahanga bakavuga ko kandi iki gikorwa ngo gikwiriye gukorerwa ahantu abagikora bombi babanje kumvikanaho rimwe na rimwe, kandi ngo hagahabwa agaciro cyane aho umukobwa cyangwa umugore yahisemo. Dore ibyo bintu 15 rero abakusanyirije bigaruka kandi bikagaragaza ibyiza byo gutera akabariro, ari byo bamwe bita gukora imibonano mpuzabitsina abantu bose basangira iyo bari mu gikorwa, no kuvuga ku ruhande rw'umugore no ku ruhande rw'umugabo, nk'uko ubushakashatsi nyine bwagiye bubigaragaza. Ku mwanya wa mbere ngo gutera neza k'umutima no gutembera neza kw'amaraso ni zimwe mu ngaruka nziza ziterwa no gukora imibonano mpuzabitsina. Buriya ngo mu gihe cyo gutera akabariro bavuga ko umutima utera kuva ku nshuro 70 ku munota kugeza ku nshuro 150. Ibi rero ngo bikaba ari byiza ku mutima. Bavuga kandi ko ngo gutera akabariro inshuro 5 mu cyumweru bigabanya kuribwa umutima ku kigereranyo cya 50%. Bavuga kandi ko ngo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina hakoreshwa umwuka mwinshi uzwi ku izina rya oxygene. Ibi rero ngo bikaba byiza ku buzima bwa muntu. Ku mwanya wa kabiri, imiterere myiza n'ibyiyumvo mu buzima bigenda neza iyo habayeho gutera akabariro. Aha niho ubushakashatsi bwerekanye ko ngo gutera akabariro bitanga umunezero kurenza uwo wahabwa no kuba wagira amafaranga menshi, kandi ngo bitanga ubuzima bwuzuye ibyishimo. Ku mwanya wa gatatu, imibonano mpuzabitsina igabanya umunaniro cyangwa guhangayika, ari byo bita stress. Aha bavuga ko abantu bagira umutuzo uko bikwiye kandi ngo biyumvamo umutuzo iteka. Aba ngo akaba ari babandi badatenguha igikorwa cyo gutera akabariro. Ku mwanya wa kane, gutera akabariro nibura 3 mu cyumweru ngo bitera kugira uruhu rwiza. Mu gihe cy'iki gikorwa umugore ngo yongera inshuro 2 imisemburo ituma umusatsi we ushashagirana, kandi ngo ibi bigaterwa nuko uruhu rwe rugenda rworoha ruba rwiza cyane. Ku mwanya wa 5, imibonano mpuzabitsina ikozwe neza mu rugero uyongera uburambe. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mbere y'ubu ngo bwerekanye ko imibonano mpuzabitsina yongera uburambe, kandi ngo gupfakara ukiri muto ntiwongere gukora imibonano mpuzabitsina bigabanya ubukana bw'imikaya, bigatuma wasaza vuba cyane. Ku mwanya wa 6, gutera akabariro mu rugero bifasha umubiri guhumeka neza. Ibyuya biterwa nuko hariho gukorwa imibonano mpuzabitsina bituma habaho guhumeka utwenge tuba ku ruhu, bigatera kugira uruhu rwiza ruyaga, kandi ngo bigabanya amahirwe y'uko umuntu yakwandura indwara z'uruhu.
Ku mwanya wa karindwi haraza icyo bise ngo gukora neza iki gikorwa kandi mu rugero ngo bifasha kugira ingano nziza. Ni ukuvuga ngo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kugutera kuba wahorana ingano inejeje bitewe no kugenda umuntu akoresha imbaraga zituma atakaza bimwe mu byatuma atagaragara neza. Aha bakavuga ko iminota 20 buri cyumweru itwara imbaraga zingana n'ibihumbi 7,500 buri mwaka. Umuntu yagereranya n'imbaraga umuntu ukora imyitozo yo kwiruka yakoresha yirutse kilometero 120. Aha kandi ngo umuntu ukora iyi mibonano mpuzabitsina ntabwo ashobora kubyibuha cyane, hahandi umuntu abyibuha birengeje urugero bikaba byatuma arwara indwara zinyuranye. Ku mwanya wa 8 imibonano mpuzabitsina ikomeza imikaya. Aha ariko ngo byaterwa nuko igikorwa cyagiye gikorwa. Bavuga ko imibonano mpuzabitsina yakozwe neza mu gitanda ngo ikomeza imikaya yo ku matako, ku mabuno, mu gituza ndetse n'iy'amaboko. Aha kandi bongeraho ko bikomeza amagufa y'uruti rw'umugongo. Umwanya wa 9 kugaragara neza ngo ni imwe mu nyungu zishobora kuboneka ku muntu mu gihe yateye akabariro. Gukora imibonano mpuzabitsina kenshi bituma ukurura ugaragarira neza abo mudahuje igitsina. Ku mwanya wa 10 ngo gukora imibonano mpuzabitsina byongerera imbaraga imyanya myumviro y'umubiri w'umuntu, cyane cyane guhumurirwa. Aha bavuga ko nyuma yo kurangiza hahita habaho imisemburo itera ubwonko kurema udutsi duto cyane dutuma umuntu ahumurirwa biruseho. Ku mwanya wa 11 gutera akabariro bigabanya ububabare bw'umubiri. Gutera akabariro neza ngo bigabanya ububabare bw'umubiri inshuro 10 ugereranyije n'indi miti abantu bakunze kunywa ngo bagabanye ububabare. Aha bakomeza bavuga ko bigabanya kurwara umutwe. Ku mwanya wa 12 w'uru urutonde haraza iki kivuga ngo gutera akabariro bifasha kugira impumuro nziza mu kanwa. Gusomana nk'igikorwa kibanziriza imibonano mpuzabitsina byongerera imvubura z'amacandwe, bityo akabasha gusukura neza mu kanwa no hagati y'amenyo. Ibi bitera ingaruka nziza zo kutarwara amenyo no gutuma mu kanwa hahumura neza. Ku mwanya wa 13 ngo gutera akabariro birinda indwara zimwe na zimwe. Imibonano mpuzabitsina ngo irinda indwara zimwe na zimwe nka asima no burima. Ikindi kandi ngo bigabanya n'umunaniro wo ku rwego rwo hejuru, kandi ngo bigabanya umuriro. Ku mwanya wa 14 ngo gutera akabariro bifasha gusinzira neza, aho bavuga ngo nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina cyane cyane nimugoroba ngo byaba bituma umuntu agira ibitotsi byiza bitewe nuko umubiri uba watekanye. Ku mwanya wa 15 ari nawo mwanya wa nyuma w'uru rutonde twari twabateguriye ngo gutera akabariro bifasha kurwanya kanseri. Gukora imibonano mpuzabitsina ngo byaba birwanya kanseri. Ubushakashatsi bwerekanye ko abagabo basohora inshuro hagati ya 13 na 20 mu kwezi bafite amahirwe angana na 14% yo kutarwara kanseri yo mu dusabo utw'intanga. Aba bashakashatsi barangiza berekana ko bamwe mu badakora imibonano mpuzabitsina neza bagira ibyago byo kubikuramo ubuzima bubi. Aha bakibanda cyane ku gihe umugore atabashije kurangiza neza, aho bavuga ko ngo bimuviramo guhorana ibibazo mu mikorere y'umubiri.
ndabashimiye cyane imbibutsa ko gukora imibonano mpuzabitsina byemewe gusa ku bashakanye naho abandi baba bakora icyaha. Mugire amahoro.